Vous avez été diplômé en Algérie. Ça fait 6 ans que vous exercez en France, dans un hôpital de la région parisienne. Vous êtes donc en diabétologie. Alors, je ne peux pas dire que vous êtes diabétologue pour une histoire de statut et d'ordre des médecins, mais concrètement, vous vous occupez des patients comme vos confrères diplômés en France. On sert exactement de la même manière. On soigne des patients, on fait de la consultation, on fait de l'hospitalisation conventionnelle, on fait des hôpitaux de jour. Et derrière, on n'a pas d'autorisation, on n'est pas inscrit à l'ordre, on a des autorisations provisoires. On dépend toujours d'un chef de service dans nos prescriptions, sauf qu'ils ne sont pas là quand on prescrit. On le fait d'une façon autonome. Pendant nos gardes, nos astreintes, on prend des astreintes de chef. C'est quoi le salaire justement d'un médecin étranger qui travaille et qui n'a pas encore ses équivalences? Les salaires varient de 1400 à 2200 euros net. Si les choses ne bougeront pas, je pense qu'on ira vers une grève de la faim. On sera amené à le faire parce que le président de la République nous a donné une promesse, l'ancien Premier ministre nous a donné une promesse et elle n'a toujours pas vu le jour. Selima, tu as vu le beau gosse? méدecin algérien بعثناه لكم قريناه هنايا فششناه يماه فشاتو بعثناه لكم لتماك résultat des courses il veut faire la grève de la faim vous le payez une misère في فرنسا وشنو هدايا بعثنا لكم بوغوس اخويا il faut prendre soin تاع لي بوغوس تاعنا médecin j'espère qu'il a épousé une algérienne au moins يخرجها من الميزيريا كيما هو دوكا راح فرنسا إلي با ريكونو الوغ كو هنا في الجزائر صرفت عليه شحال من مليون باش خرجاتو الطبيب ومن بعد راح كيفاش هادي راح إلي ميم با دون لوردر دي ميدسان كيفاش هاديا وي سواني لي جون إلي ميم با دون لوردر سي با نورمال هاد الحكايه هاديا تما عندنا دي ميدسان الجيريان ديابيتولوج بوغوس راحوا لتماك ils sont pas reconnus ils soignent les gens comme si c'était reconnu تما خلوطه و les politiciens هنايا الجيريان ils viennent en France se faire soigner par des Algériens qui ont étudié ici, qui sont venus là-bas. تما قعدوا غير les Algériens الشعب الفقير اللي هو راهو في الميزيريا هنايا يتميز مع لي زيتيديون يتعلموا كي يتعلموا خلاص يديروا كوباي هما الشعب الجزائري الفقير لي كوباي يروح الفرنسي سواني لي فرونسي كي فون لو بايي اون ميزير خي بلاد ميكي يا خي كيفاش راح نديروا دوكا كومون فير بوغ رامني دي بوغوس ايسي دي بوغوس قارين وفاهمين يما خليتونا غير نعيش لهنايا